Mashikuna imanalla sumak chishiguta charishpa kanahupaychik alishamushka kapaychik shunkumanta rimashun pachakuman ashtaka takushijushka kapanchik kikinkuna kutinpash kunan chillay punllapi paktalla ñukanchiwa kankapash shamushkamanta shunkumanta rimashun pachapi sumak rimarikunata kutinpash apamushpa kanajupanchik kunan punllaka sumak ishkay mashikukunawami rimarishpa yachajushpa kagripanchik ñuka shutimi kan yurak waychiko shinapas tras cámaras nipanchik kaypika ñukanchik mashi Steven Serranomi yanapashpa kajupan shinaka mashikukuna ali shamushka kapaychik kunan punllaka kay diplomatura yachakuk mashikukunawanmi rimarishpa karipanchik ñami chuskuniki yachakuyta kichwa shimita sinchiyachinkapa kawsachinkapak yachakuykunata paktachishpa kanajupanchik shinaka mashikuna imakuta charishpapash killkapaychik allichishi mashikuna ñukanchik shikan redes sociales pankakunapi rikuk mashikuna ashtawanpash hatun napayta chayachipanchik nachu kay TikTok pankakunapi rikuk mashikunata imanalla allichishi maymantata rikushpa kanajupankichik sumak chishiguta charishpa kapaychik ima tapikunata charishpapash killkapaychilla ñukanchikmi kapanchik kichwa kamak sisarita nanajuy shinaka mashikukuna ishkandik ali shamushka kapaychik ashtakata shunkumanta paginipani kay pachakuman shamushkamanta shinaka riksiripanchik mayja mashikukunata kunanchishi kaypika kumbashpa kajupan ñukanchik kichwa shimita sinchachishpa katinkapak mashiku ali shamushka kapay imanimantata kapanki ima shutita kapanki kikinpa kaykuta riksichipay ñukanchik rikuk mashikukunaman. Allichishiguta charipaychik rikuk mashikuna shinallata ñuka shutimi kapan Nancy Córdoba atun takimantami kapani Cerotal ayllu llaqtamantami chaypi kawsapani shinallata kaypi yupaychani nishpa nipani kaypi Cesarik mashikuna convidashkamanta y allichishiguta tukuylla charipashunchik. Shinaka mashiku ali shamushka kapay yupaychani katipashun mashikukuna allichishiguta charipashunchik achkata yupaychapani Cesariokumanta kayma kayachimushkamanta kaypi ashakuta parlashpa tiyanakunkapak ñuka shutimi kapan Luis Chuquin kay Ballaquitimanta kani Naranjito ayllu llaqtamantami kapan. Sumak pacha shinaka ñukanchik mashi Nancy shinallata mashi Rodrigo mashikunawanmi rimarishpa karipanchik yachakukrinchik uyakrinchik imatata kay diplomatura yachakuy ukupika yachajushpa kanajushka yachajushkachu manachu yachajushka imatata kay yachajushkakunawanka paykunapa ayllu llaqtakunapi paktachina yuyaykunatapash charik chaykunatami riksishpa uyashpa kagripanchik hinaka mashikukuna ali shamushka kikinkunapash ali shamushka imanalla killkapaychik napapaychik kushijushka kay chishipi rimarishpa kagripanchik shinaka tapushpa kallarikrinchik mashikukuna kallarishpa tapushun nachu kikinkukunaka ima yuyaywanta kay diplomatura y kichwa shimita sinchiyachinkapak kawsachinkapak yachakuymanka killkaripashkankichik. Ñukamantaka ñukanchik shimi chinkajumantami kay diplomadoman yaykuparkani shinallata como ñuka uchila wawakunawan llankapani rikupashkani ñukanchik shimika ñana rimarijupan chaymanta pero ñukaka shinchiyachisha yashpa ashtawan ñukapash tukuyta ñukanchik runa ñukanchik shimikuta shinchiyachishpa piñachishpa kawsarichun ashtawan yashpami ñukaka kaypi ashtawan yachunkapak kaypi kapani mashiku. Sumak pacha mashiku katipashun kikinka ima muskuykunawan ¿con qué objetivo ingresó a esta diplomatura de cuarto curso de revitalización lingüística? Yupaychapani kay yachakuymanka kaymushkamanta kaymanga samupashkanimi ashtawanpachika ñukanchik llaqtakunapi mana ña rimashpa kapan kay ñukanchik shimi chinkarishpa shina rikurikun ashtawanpacha kay yachakuykunapi rikushkamanta ñukanchik wawakunapi napayushanchik nachu hasta ñukapash yachachik kapani yachana wasipi achka montzurikuna tiyan pero mana yachashkanchik ima shina ima ñankunata katichinata ima ñankunata katinanta y chaymanta ashtawan kaypi convidashkamanta ashka kushikuwan shamupashkani y shuyapanchik imashina ña mushuk ñankunata hapishpa kaymanta qhipaman katinamanta. Sumak pacha nachu kunanka kay
expectativas ninchi nachu kay ima yuyay musquikunata ñandina junchi nachu ñukanchik shimikuna sinllashpa wawakuna rimashpa katichun munaywan nachu sinapas kunanka kay diplomatura yachakuyka modalidad híbrida nishkapi paktarijushka nachu kunanka ñami ña kay chuskuniki pi kanchik nachu estamos en la cuarta edición de la diplomatura es decir que los 3 anteriores diplomados se realizaron presenciales fueron clases presenciales netamente. Sin embargo, en esta cuarta edición lo hemos realizado de manera híbrida, clases virtuales y un encuentro mensual presencial, donde se refuerza lo aprendido durante los módulos. Shinakachay hawa yacha huikunata rikushpa kikingunaka y mashina yuya ikunata tachari pangichi, alichukanka y modalidad de ta sinchi yachina hunchi o presencial kaspayman yualikanma o ima yuyaykunata kikinguna charipangichi kay modalidad yachahuy hawa mashigukuna. Ñukamantaka allimi kapan imashpa ñukanchik wasipi wawakunata charipanchik ruraykunata charipanchik llankanpanchik shina wasi ruraykunata shina kay inti punllakaman kupan y chaykupi ñakutin wasipi rurashkakunata kachapanchik killkashpa ashtawan killka katishpa ashtawanmi yachakuyta ushapanchik shinallata tantanakushpa riksipanchik nachu ali tukuy mashikunata tukuy yuyaykunata tantachishpa ñukanchikpi yachakupanchik mashikun allimi kapan shinallata ñukapash ña kay ña tantanakushpa ashtawan yachakuni shuk mashikunata riksini allimi kapan mashikun. Yapaychani katipashun mashiku? Ari, sumakmi kan kay atajuyka kay kay ñukanchik internet nipanchik chaypi rikushpa pankakunata killkakatishpa shinallatak ñukanchik llankaykunata paktachipanchik imamanta ñukanchik llankaykunata mana sakishpalla ña pachakunata paktachishushanchik ima pachapi ñuka munashkapi nachu kutin kay yachakuykunaman rina kashkamantaka puntakunapi mana ushashkani kayachishmunajurka combinanajurka pero mana ushashkani shina rina kashkamanta rikunanpika ña kashna shina kashkamantaka ñuka ashtawan kashna shinapi yachakunkapak alli yuyashpa mana imatapash sakishpalla y wakinpi tuparipanchik chaypipas ña mashiyarishpa tukuymanta mana imapash ladoman sakirijushna mana rikurinchu nachu allimi kan tukuykunata mayjan uyakunata ashtawan pachaka convidashpa sakiripanchik kay kichwa simita imashina shinllachishpa katinamanta kaypi ñankunata paktaykunata imashina ruranamanta yachachishpa yachakushpa katinakupanchik. Sumak pacha, shina pacha kapan nachu, shinaka ashtawa como facilidad ta rikushkanchik nachu yachakushpa katingapa wakinpika tukuy punlla rinkapapas kay yachakuykunamanpas wakinpika mana paktarincha shikan ruraykunata charishpa ima wasikunapi sumak pacha kikinkunapa shimikuna rimaykuna nachu shinapas imashina ñukanchik mashi Rodrigo nin convidapanchik kikinkunata maypi kashpapas kichwa shimita huyashpa ñukanchik punllanti kawsaypi rimana kanchik yachachina kanchik villachina kanchik nachu shinapas katishpa mashigukuna kay sumak hatun yachakuykunata charipashkanchik ña chusku niki módulo pimi kanajupanchik yari nachu kimsa nikipichu kanchik shinaka kimsa nikita tukuchikripanchik kay módulo nishkakunata kaykunapika kay tawka subtema kunata submódulo kunata charinchik nachu chay hawa shinapas shuk módulopika rikuspashkanchik nachu kay derechos lingüísticos nishka hawa nachu kay derechos lingüísticos ka ashtaka mutsurishka kan ñukanchik shimikunata sinchiyachinkapa hariyachinkapa chay hawa mashikuna imashinata kikinkunaka kay yachakushka hawaka rikupankichik kay derechos lingüísticos nishkakunata y imashinata kay derechos lingüísticos kunaka ñukanchik ayllu llaqtakunapika paktarihun manachu paktarihun imashinata kapan kay realidad mashiku kuna. Bueno, ñukanchik tantanakushpa siempre yachakuna kapanchik nachu kay derecho nishkakunata hinallata imashna ñawpama apanakunatapash yachakupanchik chay internet shinakunapi tukuylla ñukanchik kawsaykunata imashna kapan shinami ña kutin ali wiñachishpa katipana kapanchik chay derechokunawan. Sumak mashiku? Ari kay
yachakuypipas rikunakupaskanchik maypika yachaskanchikmi asasha llaqta ukupi pusha kashkamanta maypika yachakchayapanchik ima derechos nishpa charipanchik ñukanchik Ecuador mamallatakpi shinapas ñukanchik masi Daquilema nijushka o sea imashina Ecuador mama llaqtapa kamachipi churashka pash mana yapa yalli monchurishkata shina rikuchin ashtawanpachika ñukanchik rimashpa ayllupi rimashpa wawakunawan rimashpa ña kutin yalichishpa intergeneracional nipashna shimita chay ashtawanpachika ñukanchik shimita shinchiyachinkapak ushana kashkata rikuchishka kapan pero shinapas ñukanchik Ecuador mama llaqtapika ña charipashkanchik ashtawanpachika maypika kallari pachapimi nijushkanachu charishpapas maypika runakunaka ima yuyayta charipanchik mana kallaripashkanchik chay ña chay leyes nishunnachu chayta charishpapas mana hapishpa kushikushpa shina ñukanchik shimita shinchiyachishpa kallarinata mana yuyashkanchik ashtawanpash imatapash nishpa shuyanakushkanchik ñukanchik apukuna ruraychik nichun o shina parlaychik nichun chaymantami pero shinapas ministipanchik nachu ñukanchik kay ñukanchik ladolla nishun Quimiriga apukuna o sea kay gobierno provincial nishun alcalde juntas parroquiales paykunapash ashakuta nishun yuyaykunata kushpa ñankunata paskashpa ashtawan animachishpa nishun paykunapash llaqtakunapi llankaykunata churashpa kachun munapashkanchik pero chaykuna mana tiyashka chaykuna tiyapika ashtawan runakunapash llaqtakunapash yachana wasikunapash kay shimita shinchiyachishpa yuyaykunata hapina kashkata rikushkanchik pero mana tiyashka chaykuna illarishkata rikupanchik kunan kay Ecuador mama llaqtapi imashinami kay yachakuypi kapashkanchik rikushpa pankakunata killka katishpa shinashpaka chaykunata rurana rikurikpan mashikuna tukuykunaman kayta willachishpa sakinchik ñukanchik Ecuadorpika ñami tukuy kashna ruraychik nishpa tiyan ashtawanpachika ñukanchikkunami sakirishka shina rikuripanchik Ari, shinapacha kannachu chaypipas ñukanchik como wakinpika mana yacharimash kay kamachik kay derechos kunata charishka kashkata shimi hawapash nachu shinapas charinchik y yachashpapas wakinpika mana mañanchik mishimipi nishpaka no exigimos que estos derechos que ya están escritos se cumplan ya que nuestra lengua quichua shuarpash kan lenguas oficiales de relacionamiento intercultural nishka nachu chay hawakunapipash hastaka muchurishka kan ñukanchik kay derechos nishkakunata ima riksina nachu riksina sinchiyachinapash shinapash kay imashaninnachu kay tapuypash qué situaciones muestran que aún necesitamos fortalecer el respeto hacia las lenguas originarias chaykuna muchurishkachu kan ishinllata o sea chay respeto katianchu ñukanchik mama shimikunapa kay mama shimikunapash respeto nishun mana apukunamanta kay mana tiyashkata rikunchik imamanta paykunaqa ñukanchik runakuna mañashkakunata mana uyanayachishkanachu kunankama chaymantami maypika tukuykuna tantanakushpa makanakushpa shina ima mañaytapash mañashpa kawsanakushkanchik kay Ecuador mama llaqtapi mana tukuy igualdad rikuchishkamanta imata mañakpipash imata nikpipash paykunapa nishkata paktachishpa kan chay llakikunata charishkamanta mana kay shimitapash shinchiyachita ushashkata rikushkanchik kay Ecuador llaqtapi bueno ñuka kaykutapash villachinkapak munapani puntakunapash o sea na igualdad tiyapashka y shinapash shina apuk mashikukuna ñukanchik shutikunata shina kichwa shutikunatapash mana killkankapak munapashka nipan chaykunanti ña kutin oficina nishkakunaman nachu kay muchikukunata ima llukchishpa yaykupan kashka nipan ñuka yarimantaka manllashpa kuinta shina nishu runakunataka kapashkanchik nachu shinashta ñuka
llankay puestokupipas ñukataka Quichua shimita ama rimaychu nishpayman nipan kashka. Y shinapash na casokuina ñuka Quichuata siempre parlapashkani. Shinallata ñukapa churakunakunatapish mana churakuy nishpapish niwan kashka. Shinapash shuk taller nishkakunaman shuk mashikuna convidawarka chaypimi chay Quichuataka ama manchashpa imashpata upallaka rinki Quichuaka mana yanka shimichu nishpayman hasta rimawarka y también shina kaparkayari Quichuata ñukanchik rimakpi mishu runakunaka chay upallaychik nishpa ninkarka y chaymantami wakinpi llankay pushtukukunapi ñuka mañayta churapayman yari shina como ñuka wawasipi llankapani chaypi na equidad tiapan yari na chayka imashutimi ali kapanman yari ishkay runaku ishkay mishukuna shina churashpa ali kapanman imashpa porque si ñukalla kidapasha piwanta rimaripasha y todavía kay ayllu llaktakunapi comunidadkunapi wakinpika pandapan yarin solo mishikukunata churashpa pero ñakutin wakin mamakunaka shina nipan Quichuapi rimapay nin pero wakinpika mana kasunkapak munapan shina shuk mashi ñawpaman apak mashi shina tiyan cada wawasipi chayka ama rimaychu nishpayman nipan chayka nari kapan pero chayta na kasushpa ñukapash siempre ñukaka rimapashkani Quichuapi ñuka ashata kushilla ñuka kapani ñuka llankay pushtupi shinallata takinakapi Quichua shimipipish takipani o ñawpa rimaytapish ña yacharipan ña hatun runa chipicha shinakunatapish ñuka yachapani ñuka hatukuy shina rimawankarka chaykunata ña kutin wawakunamanpish pero shina kushilla ña rimakpika wawakunaka ashta kasilla tiyarishpami uyapan ñukamantaka o sea shina mañapayman yari kaypi uyakuna ñukanchik shimita mana chinkachu sakina kanchichu ashtawan villachina kanchik ama pinkashpa rimana kapanchik chaykuta nipani chaykuta mañapani ñukanchik wawakunatapash uchillakumanta rimana kapanchik vicsamanta rimana kapanchik ñukapash ashakuta pantashkataka charinimi ñuka puntata chay imashtimi mishukunata manchashpa ñuka wawaka ama rimay tukuchun yashpa ñukapash ñuka uchillakunataka yachachipashkani yari mishu shimikupi pero kunanpika ñuka wawa primera wawaku yari chayka ña yachapan Quichua shimita rimapan ñuka nipashkani ama manchashpa rimapaylla nipashkani kunan ña kutin kay kati wawakutapash Quichua shimikupi rimapanimi intindiwan ashakutaka rimapan shina pero ñukanchikmi como ama yachachina kapanchik chay equidad nishkakunata mascankapaka ñukanchik maymanta mascarina urmapanchik chaykuta nipani. Shinapacha kapan nachu ñukanchik kay llakikunata rikushpapash mana ñukanchik shimita hatarichishpa sinllachishpa ñukanchik mana kay llakikunata riksichikpika chay llakikunaka kutinpash paktarishpa kankallami nachu. Nuestra Mashi está comentando que hay diferentes situaciones donde son vulnerados los derechos lingüísticos, sobre todo el quichua en nuestros sectores, en nuestras comunidades. Nos comenta nuestra Mashi que ella trabaja en los CDIs, Nacho, Centros Educativos de Integración, y donde ella sugiere que las docentes, las educadoras de los CDIs sean 2 indígenas, 2 mestizos, para que haya equidad y sobre todo si esto es en una comunidad indígena, porque en muchas ocasiones son vulnerados, o sea, y chaypipas ñuka tapashina
shina llakita ñuka yalishkani shuk cierto tiempo ñukapish shina llamkajurkani rimarina katawkami tiyan shinapash ñukanchikkunami kaykunataka rimana kanchik villachina kanchik es decir tenemos que denunciar estos atropellos estas faltas de respeto al derecho que tenemos para nuestra lengua shinaka mashikukuna suma rimarita charishpa kana hupanchik ña uchila pachakukunapi kutimbash tigramushpa kana hupashun. Wiwa yachay mama kichwa shimipash. Imashna ñukani hupani nachu. Luruka imashpata luru kapan. Rima huncha nachu. Rima huncha. Paika naupasha kanchu. Shinashata ñukapash kan. Rima hupanisha. Maypi kashpapash. Mana pingashpa. Rimapani. Takinakapi takipani. ¿Por qué me gustaría ser una abeja en el Quichua? Es porque ellas llegan, agarran el polen, se sientan donde otra flor y polinizan. Permite que estas crezcan bien y lleguen al punto máximo en donde nosotros queremos que nos dé el fruto, ¿no? En tanto, al Quichua quisiera ser esa persona que lleva la lengua a otra persona y así pueda florecer el Quichua. Ñuka mishu kindiguta shuyushpakarkan. Paykunami paykunapa alastaka ninanda kuyuchin paykunapa shungupash ninanda wakan shina ñukanchik kichwa shimita atarichishunchik ama chingarishpa kachu kay kichwa shimi paykuna kindiguka mayma rinkapapash utsalla rin shinallata imata shinankapapash utsalla ruran shina ñukanchikpash kichwa shimita utsalla hatarishunchik ama chingarishpa kawpillata ñukanchikpilla kan kichwa shimita rimashpa katin apamashikuna pay Kichwapi yuya rimay kikay. Chinaka mashikuna kutimbash kikinkunawan paktalla rimarishpa kana hupanchik nachu alishamushka kutimbash kay sumak yachakuykunataka kikinkunaka ima shinata kay kikinkunapa ayllu llaqta kawsaykunapi paktachinkapa yuyay munaykunata charishpa kana hupankichik ashtawankarin kay llaqtakunapi kay yachakuy kay escuela unidades educativas ninchik kay yachana wasikunapi imashinata paktachina yuyaykunata charishpa kana hupankichik mashikukuna. Bueno, ñuka mandaka shinallata como ñuka nihupani kushilla kapani imata yachajachinkapapash shinallata shina yachana wasikunamanta convidakpi rishpa ñukanchik kichwata shina ñawpama apachun yashpami ñawpa rimaykunawan shina shuk mikunakuna shina tiyarka chaypimi mashi ñawpama apak mashiku convidarka chaypimi ñukanchika shuk ñawpa rimaykuta shina shuk mashikunawanpish sumakta rurashpa kajuparkanchik mamakunapish gushtaparka shinapash ashtawan imashtimi viñachinkapa munapanchik shinallata uchilla wawa wasikunamanpish rishpapash imasha nijuparkani kushilla takiykuta shina kichwa shimipi kawpipi riki wawakunaka yachajun ñawpa rimaytapash ashtawan kushikushpa shina yachachikpash wawakunaka chay ali kasilla uyashpa ñawpama ripan shinallata mamakunapash yachachinkapa munapanñari yachana wasimanpash ñakuti ashtawanmi ñakuti viñachipaychik kichwa shimita nishpayma shuk wawakunapi riki kimiripan chay ñuka partimantaka ashtawan viñachinkapa kapani si es que ña ushashpakari shina ña kichwa shimikupi shuk takiykunata ñukapash yachapani y chaykunata takishpa wakinpikari munapanchik nachu ama ña kasika yachachichun munapanchik shinallata ñukamantakari kushilla shina takikunawan porque yachakupanchik más que todo takikunawan más que todo ñukanchik kichwa shimitaka ari nachu ari yachakupanchik llamari
kushilla pero siempre animoso shina maiga ñuka charini asha shu experiencia guta charipani shina ñuka yachachikaparkani kichwa shimita Antonio Antepi chaypimi shina mashikukuna shina mishu mashikukuna gustaparka yari ñuka imashna yachachikta porque ñuka yachachipani kushilla takikunawan tushushpa o sea shina yachachina kapan yari o sea chay ña ñukanchik kichwa shimita y ñuka ashtawan yachunkapak munapani ñuka churikutapish charipani paykunde shina ima urapashka kay shina wayrakunaman llukshishpa kankapa ñuka churiwan munapani ashtawan shuk takikunatami ña kutin wawapa takikukunata kichwa shimima tikrachishpa chay takipankapa munapani ñukapa wawa shinami ñawpama katinkapa munapani ñuka ashtawan ña kutin ayllukunaman yachachinkapa. Sumak pachanachu kikinpa muskuykunaka asha paktaringa ñukanchipas ashaguta paktachinkapak yanapashunmi yuyapani katipashun mashiku Sinami kan mashikukuna kay llaqta ukupika ñukamantaka ñami rimarishpa samunakupashkanchik kay kunanpika plan de vida comunitaria nishkata kallarishka kapanchik kay Naranjito ayllu llaqtapi chay ukupipash churachikupashkani kaytaka ruranami kanchik nishpa shinapash pero astawan rimarina astawan yuyaykunata hapina illarin chaykunata rurana rikurikun llaqta ukupi chaymanta kutin yachana wasipi kashkamantaka mashikukunishka shinaka cabal kapannachu takikunawan kamaykunawan ñukanchik ushanchik wawakunata yachachita paykunaka kushikuywan astawan kichwa shimipika munan takinkapa imata kapapas shina shinami shuk yachana wasipi kunan kay mushuk yachana wasimi yalimushka ishkay watata paktakrikuni chay shuk yachana wasipi shina ñukanchik wiñachirkanchik shuk takita wawakunawan paykunawan pachanachu bueno chay tunutaka internetmanta ashakuta hapishpak kutin ñukanchik kichwaman rimashpa shina paykuna wiñachikata achikata kushikushpa takinayachin chaymanta ñuka kaypipash shuk takikuta wiñachinkapak kanchik ñukanchik wawakunawan chaymi kan ashtawanpachaka imashinami mashikunijupan kichwaman yachikunkapak yalishun nipika paykunaka ña shuyanajunnachi kichwallata kay tukuy punlla yachikushpa yalishun nishpa ninkuna imamanta pukllashpa parlashpa shinalla yachakunkapak ñuka hapimushkani chay kawsayta nachu chaymanta paykunaka munayta charin wawakuna chaymantami yakushkani ashtawan pukllanakunata shinallata kamukunata paykuna pukllashpalla imatapash rurashpa yachikuchun mochurinchik yakushkani kunan kay yachikuyta rikushpak y shinapi kutin tayta mamakunapika ashtawan kutin mañayta churanata rikushkani rimashpa kachun ama kutin ñukanchik asha yachachikuyllatapash kungarishpa kachun chayta rikushpa kapashkani kutin kunan ña kutin kay tecnología ninchik chaypi kutin paktalla rinakunapak ña kutin paykunaka ña kunanpika nachu ñuchillakumanta ña celular paykuna kan chay kutin chaypipash pukllaykuna tiyashpa ali kashkanman yashkani kichwapi pukllashpa kachun shinallata rikushkani kay traducción mayja mashita kaypi yachachikurka ñami kan kay imashami ChatGPT Duolingo mayjami hime chaykunapi rikushkani a ver imashata kan yashpa ChatGPTpika churakpika tigrachinmi kichwaman pero mana ñukanchik rimashka shinaka kan ñukanchik rimaykanachu mishkilla rimarin maypika ñuka punta mamakumanijuna kichwapika kinkuchishpami rimanchik ninnachu ñukanchik chaypika mana chay mishupika yankata tigrachinachu chaypimi hipaman allichinakuna rikurikun chaykunatapash rikushpa katina kapanchik chayta hapimushkani kay yachakuywan ñuka kawsaypi yachachishpa kashkamantapish
Sumak pachakan nachu kikinguna ashaguta rimapankichik ishkantikuna yachachikuna kanchik nipankichik nachu que mashikuka asha uchila wawakunaman kay mashikuka ashata hatun llakukunaman y shinaka ñukanchik mashikunaka wakinpika tapunajunka ninajunka shinaka ima takiwanta yachachicha o ima takita chaymantaka tawka mashikuna tapunmi nachu imashata kichwata yachachita ushani imashata yachachina kani nishpa wakinpika shikan ruraykunapi mana paktanchik tukuyta ima yanapakapa chay hawa mañay manllari mashiku shuk imapash takiguta ima ninkamunanki shuk arawita niparkanki imakutapash o sea ñapash shinllata kikinpash shuk takiguta rikun mashikunaman wawakunapash wakinpika rikunajunqami nachu chayka uyashpa imanpash huyay kallarichun ñukanchik shimita nachu shinaka mashiku Shinaka, pero chay takinkapa hatarishpa kushillakun ñukaka takinkapa munapani imashna ñuka wawakuna tushushpa shinami kapan hataripayta ushapanchik. Camarata mañaychik mashi rikurikun lali katishunlla shinaka katishunlla Ya. Ali, ya, ari. Hataripaychik ña. Hataripashuncha, a ver. Alipunlla, ñuka ananay shimikuninmi kunanna payta kunikay mashiman chay mashim yachachikmanpash shinakumi yachachita ushapanchik kushilla takishpa tushunakapi tushushpami yachachinakapanchik ñuka shuk takikunata ashtawan llukchinkapamunapani y shinallata kikinkunaman rikuchipashami ima urakupash ña rikupakrini ña shinaka shuyanapash ñukanchik mashipa takikunata y sumak kagnachu kikinpapash tiarishunchu katipay mashiku yachachishpa Kunanpika mana alli tunuta yuyarinichu, pero shinami kannachu shuk makita llukchini rukakunata charini shuk ruka ishkay kimsa chusku picha ruka kaytami mutsuypani kay yupaykunata yachachinkapak chashna shinami kay charipani astawan kanpi ña kungarishkani mana chayta kantashpa kapanchik sumak pacha shinaka shina nachu yukata ashtañata Tawka takikunami shinapa ñukanchik shina wawakuna yachakunkapa munapanchik nachu riki hawata ukuta nishpapish ñankunata shamun uku chagukuna shuk rinriwan shuk mana rinriwan shinapash o sea shina animoso shina takishpa wawakunata yachachita ushapanchik imamukunata wakinpika ña gushtapan shina chaymi ña ñukanchik uchillakunamantaka ña ashtawan kushillakuta viñachishta ushapanchik ñukanchik shimita ñawpaman katichishpa y viñachishpapish mashiku sumak pacha shinaka mashikuna wakinpi ña kikinkunapi wawakunapi kichwa shimita yachachinkamunashpaka ña charipanchik ishkay sumak yachachikkunata paykunawanka kay yachakuyka garantizado nachu shinami nachu ashtaka takushkunchik paginipanchik achalaguta mas karashkamanta takikunaka tawka tiyanmi chaynapash kay ishkay taki kimsa taki anchalaguta uyapashkanchik yupaykunata yachachinkapak kushi wawakuna kichwa shimita kawashpa rimay kallarichunpash shinami mashikukuna kay tapikunawan katikripanchik pachakukunapish tukurishpa kanlla nachu tay redes sociales hawa tecnología hawa ñukanchik kichwa shimi imashinata chapurita ushan chay hawa rimaririnchik nachu ¿Cómo pueden las redes sociales ayudar a que los jóvenes se acerquen al quichua y lo usen como orgullo? Imagínate que kunawanga yanapaita ushanchik kikinkunapa yuyaypika mashikuna katipashi kaypi ashaguta yuyay hapijushkani kay achikuypi rikushpa maypika ashaguta kuytsakunapi wambrakunapika mana hapinatashalla rikujuni pero shinapash celular ña chashna rurashpa shamashkakaypika ña munay katinga yushpa yuyashkani nachu chayta yuyajushkani chayka ña tukuy parlashpa kikiñarishpa riksirishpa ña kichwa shimipi rimashpa kanata rikushkani imashinami gringo shimipa nachu celularkunaka ña paypa shimipi kan shinallata kuti kichwapipash ña ñukanchik shimipi kakpika ña killkashpapash kanchima yuyashkani chay yuyayta hapimushkani shinashta ñuka rikupashkani yuyapashkani tukuy shunkuwan shinata ñukanchik kay redes socialespi yachakuta ushapanchik y convidapani más que todo
nacho sticker nishkakuna WhatsApp nishkakunapi español y ñukanchik quichua shimi karpimi ñukaka chaymi shuk runakunaka yachakuyta ushapanka yapan chaymi ñukaka shinapashkani wakinkutaka ña imashkami shuk kumbakunaman rikuchipashkani karapashkani y ashtawanpish ña kutin shina shayashpami kahupani y chaykuna shina yachakushpa ali kapanmay yapani chaypimi ali ña hamurtankapa ushapanchik yapan porque si churapanchik solo quichua shimipi ashakuta mana intipankachu yapan chaymi ñukaka hasta yuyashpa kahurkani chayka shinapika yachakupankapi yashpaka ñuka sticker nishkakunata quichua shimi y español shina charipani y convidapani nachu shinakunata rikuchishpa yachakushpa ali katipanchikman ashi sumak pachakan nachu wakinpika ñukanchik kay kuytsa wamrakunaka mana yapa quichuata shunkupi charishpaka kunkarinlla nachu o wakinpimanga imatata nijunki nishapish ninalla kan chaymantami convidanchik nachu mashikunin kay redes sociales kunapi kay plataformas kay comunicación hawa kay Messenger, WhatsApp, shikankuna tiyan nachu chaykunapipash quichua shimipi killkashun hasta vamos kay Facebook pi karin kay meme nishkakunatapash quichuapi ruraytapash rishanchik mishu shimipi meme nishkakunaka asinaykuna tiyan nachu chaykunata quichua shimima tirachishpaka imashashi uyarinman nachu chaykunapash ñukanchik llamkaytaka tukuy shinanalla kanchik mana shuktalla ishkaytalla sakina kanchik tukuy makita ashaw churashpaka ña kay plataforma digitales kunapipash ña riqsinga quichua shimi tiyakta nachu chaykunapash convidashpa sakinchik shinapash katishpa kay shamuq punllakunaman rikushpaka ¿qué papel creen que tendrá la tecnología en la revitalización del quichua? Bueno, kaypika si imashanikupani ishkanti shimita churapi tukuysha yachakushpa katita ushapan hasta convidapani astawan ñukanchik quichua shimita yachachishpa yali ushapanchik nachu yachakushpa shinallata kay si ñukanchik kay redes sociales kunata astawan quichuapi shina y mishu shimimunti churashpaka ashtawanmi yachakushpa katipanka yapan ari shinami kaypipash yuyarishkani shina imashinami mashikunipan kayna chishima ñukapash ruranapa karkani mana ushashpa sakirkani shina WhatsApp paykunata quichuapi churashpa yuyashpa shinami kan kay redes sociales ka hipa punllakunapak achka mutsurishkata rikupani si ñukanchik quichua shimita shindiachishpa yuyaykunata hapishpaka imakupash ima hatuna ima villachi ñapash chayamuk chayka shinallata ñukanchik imashina payta mutsurishpaka quichuatapash ñapash maymanpash chayachi ushanchik y ña kutin yachajunkapapash achka mutsurishka kanata rikushkani redes sociales chaypi ashtawanpachika ñukanchik imashanishun aprovechanata rikunchik sina chayta rurashpaka mana ushashunchu chaykapan chaypacha kan nachu chayka ñukanchikmi kay redes sociales kunataka imashana rishimpi vulgarmente pues wakinpika ninsa hay que sacarle el jugo a las redes sociales en favor de la lengua quichua shinapash mashikukuna ña kay pachakuta ña puchukashpa kankapa shuk hatun mensaje shunku yuyayta karapaychik ñukanchik rikuk mashikunaman nachu imashinata kay mutsurishka kan quichua shimita rimashpa kana shinallata riksichishpa yachachishpa villachishpa kanatapash mashikukuna ñukamantaka convidapani rikuk mashikukuna ñukanchik shimita amapinkashpa rimapashunchik yachakunakanpi kaypikapani ministishpaka kaypikapani takipa ministishpaka kaypikapani shinami yachakushpa katita ushapanchik shinallata rikupani arawikunapish tiyapanmi chaykunawan tukuykunawanmi yachakuyta ushanchik ñukanchik quichua shimita shinaka convidashpa sakipani ashtawan ñukanchik kawsaykunata viñachipashunchik mashikuna sinoka wañupadrin Juanchillami ña
piña chinata charipanchi mashikuna. Chaykuta nipani mashikuna. Kuyayay kichwa shimi. Kuyayay. Ari mashikuna shinami kan kichwa shimika asaguta tapuchishpashina shamushkani yalishka watakunamanta kichwa shimi shuk pankakunapi nihupan shuk rimashkawan punta ñukanchik taytakunaka hambina kashpapish hambin kashka kichwa shimipi rimashpa chaykunata yachakishkani chasnallatak kichwa shimika shuk shimita rimashpalla tawka yuyaykunata paskay ushan chaymanta nishpallaka chakana nishpaka mishupika yangaña shuk escalera nishnalla nachu yuyarinchik chaylla kan kuti kichwapika chakanaka achka yuyaykunata kunachu yalinamanta shina chakana achka yuyaykunata kun chaymanta kichwa shimika achka mutsurishka kan imamanta ñukanchik kawsaykunata ñukanchik yachaykunata tukuyta tandachin chaymanta mana tukuchinata rikushkanchik y mana tukuchina kapanchik mashikuna tukuy uyakkuna kay kichwa shimika kawsayta kuk pacha kan nachu mana yanga shimi kan chaymantami ñukanchika achkata llakirishpa achkata kushikuywanpash shinllachina yuyaykunata kapishpa katina kapanchik kichwa shimita rimashpa maypika taytata o mamata huchachinchik mana kikin yachachishkanki nishpa wambrakunaka chayta ninnachu kuytsakunaka kanna yachachishkanki nishpa maypika huchachirinchik mana shina kanakapanchik más bien yachakushpa katishun tukuykuna kichwa shimita ñukapash manara allika yachanichu kay kichwa unificadoka ña shukta shimikuna shamun mana uyashka shimikuna yachakunata ñukapash charini tukuykuna yachakushun chay comidata chayachishpanchik shuyapanchik kay Cesariukumantapash kichwapi yachakuna pachakuna kichwapi yachakuna imashanishun escuelas o chaykuna wiñarishkakachun tukuykuna chayna kimirishpa hipamanka ña tukuykuna kichwapi rimashpa kawsanakunkapak ñukanchik wawakunapash ama chay ñukanchik yachaykuna kawsaykuna chinkarishkakachun ashtawanpachaka chaymanta kushikuywan huyayayñipani ñukapash kichwa shimi ñawpama katipachu Shinapacha huyay ñukanchik shimi kawsachu ñukanchik kichwa shimi puchukashpa pacha ñakankapak wakinmi imapash napaykukunata chayachinka munankichik kikikunapa ayllukunama ima wakinpika rikunajun kushikushkanachu ñuka mama chaypi ñuka ñaña ñuka tayta ñuka wawki nishpa maninachu wakinpi mashikukuna Ñuka napayta kachapani kay Cerotal ayllu llaktapi ñuka kusa Telmo Morales chaypi kapan ñuka wawakuna Araui Morales, Amira Morales, ñuka suegra, ñuka cuñado chaypi kapan shinallata ñuka ushigu kaypi paya ushigu kaypi kapan Ailin Morales Kumbawajupan napayta kachapani kay Pucara ayllu llaktapi ñuka turikunata ñuka mamaguta Dolores Chisa, Ernesto Córdoba. Y tukuylla ñuka turikunata, Néstor, ñuka paniko Jessy, tukuyta saludapani, Javier Córdoba, Melissa Córdoba. Y tukuylla ñuka riksikunata, napayta kachapani, sumak chishiguta charipaychi nishpa nipani. Yusulpagi. Yupaychapani mashikuna shinallatak ñukapash napaykunata chayachipani tukuylla Naranjito ayllu llaktaman tukuykunami rikunajupanka nachu shinashpa ñuka aylluma ñuka warmiguma ñuka churima ñuka hijagumanpash ushiguma ninchik nachu ñuka nietito Caled y shinallata ñuka yachakukuna uchilla wawakuna kay Juan de Dios Navas yachakukumanta kapani ishkay nikipi yachakukunawan segundo y tercero tukuykunata napayta chayachipani shinallatak kayshu kaparkani yachana wasipi familia Vasco tapash napayta chayachipani paykunaman kaypimi kanchik kichwa shimita shinllachishpa katinkapak kikinkunata makita mañanchik tukuykuna makipurashpa watarishpa kichwapi kawsashun
Shinapacha kannachu ñukapash hatun napayta chayachipani tukuy rikuq mashikunaman shunqumanta hatun uqllayta chayachipanchik shinapash kaypi uchila karigukunata charinahupanchik nachu ñukanchik mashikukunapa kaypimi kay kichwa shimipi qillqashqa kan nachu ninmi kinti mashigumi kani shunqumanta kichwata rimashun. Hablemos Quichua desde el corazón. Quichua yachayta sisachikuna kay Imbabura markapi shinaka shunqumanta mashigukuna chayachipanchik maskiyaku utayma upiashpa puripankichik yupaychanchik tukuйkunata shinami ñukanchik kichwa shimita sinchachishpa kawsachishpa katinkapak munaywan kay sumak rimarikunata charipanchik shinapash convidapanchik kay Cisari S fankata katipaychik Facebook, Instagram, TikTok, YouTube shinapash hatun napayta TikTokpi rikuq mashikukunatapash shunqumanta hatun uqllayta chayachipanchik Cisari ukumanta ashtawanqa tukuyta yupaychanchik nipanchik kichwa shimita khuyashun shunqumanta kichwapi rimashun punllanti kawsaypi shinaka yupaychani mashikukuna shuk punllakaman tuparinakupashun. Kayakaman.